Ajaku TV shining bright, serving laughter day and night. Feel the joy it brings to you. Life gets better with Ajaku. Ajaku TV shining bright, serving laughter day and night. Feel the joy it brings to you. Life gets better with Ajaku. Ajaku TV shining bright, serving laughter day and night. Feel the joy it brings to you. Life gets better with Ajaku. Ajaku TV shining bright, serving laughter day and night. Feel the joy it brings to you. Life gets better with Ajaku. Ajaku TV shining bright, serving laughter day and night. Feel the joy it brings to you. Life gets better with Ajaku. Ajaku TV shining bright, serving laughter day and night. Feel the joy it brings to you. Life gets better with. And na ya memne da na me mama kwa ba de TETE MMOFRA TV so ye TETE MMOFRA ko hu show na adrusi enyame a me TETE MMOFRA kunya kese mu di me hene fa me MC Omar Sterling the finest zip it they bia dance so say shifting cultivation bia koso na se minia God's love on ko ba bia otenkwan chen he ya ye won semfu aba ku mienu miensa bi egu table so was di money free honum na ansa na no ye beboa ana God's love beboa ache packages a odi for some o my weekendi weekendi die ye niam do sopo na odi for some o wo my ni nyina ne se o how bi e wo su bia me ka so o how bia we se nya adikitu e bia se na o how bi se ye kwaka ho asemi obi be ka se ye ne me pe 2000 da bi ade a odi for some o be ya ma on e sin 2000 Ghana cedis ai ni nyina ne se ade bia e be ma wo life aye complete na wa wo gina ho no man wo ye be ma na wo gina obe hu say yes wo ye be ma emu no wo ko odi for some wo aso ye obeboa oba so sa me ka be ma ho asem tie ne nkyerese ye twa manager e ma so ka ho bi afei so promise and fail ene de mama omo no kra promise and fail see be ma yi aka che o se mewa o se ade che na no adane ni nyina wo kwa wo dwe ho a wo ntia ase spiritual marriage ahenie hu nsensem se ya agudie bi mpo na wo pese ya ne wo sesa na odi edi fa bo bra na wo de bo bra ni nyina e wo ho no moma wa odi for samo e wo kumase ahemboboa ano e no wo numbers ni wo screen so me pa cho wadama fa number ne mame na frɛ no afei so adie bi na wo ntia ase wa wabra bomu a obeboa umpo wonim se ede bia ye wo krada no e wo sa atade we na ohye eni kwan sa atade we na ohye aduane we se na wo se wodi ni nyina wodi for some obe kyerɛw na wo so atimi afa ntoma pa efra wada ma fa number no e wo screen so afei so opese woni edi dwa TETE MMOFRA online TV ya puna bie kakraka enya asem ketoa ni ehia ne hyehye yakitoa bi na woni edi ye bebo donkomi amaw donkomi a emfasuo wom enya donkomi a emfasuo nim fa numbers na e wo screen so no anase number ya mba babuboi wada ma fama me number ni 02071700130 02071700130 fa na frey ni eni woni dwa Medamasi bibre odi for someone ne God's love minim say be prophetess quite I don't know mu say nyankopon be frɛ o e wona dwuma mu so be na dwuma onka hallelujah amen amen inshane de o gini pedi ana so o gini nyankopon die nipa kwa dem de na me kan untimi gini pedi ma nyenye obedi uhwamo ba nyankopon de kyese obebie kwan na ma so de be nyankopon e fa ne bo ntem na de bende be na hu hia gini di no one a pad the mount. After the highlights of the training stories for today, yeah, remember that the name said Nigel the promas and Nigel back to back in the mamo picking out so a corner. Yes, Remo will be babus as in interviews, make my mu by a relaxing mamma kakra.
Automatic ase. Yenko first trendy story for today. Ama Endorsed. Just obia behu ama Endorsed. Yeah, obi be say obana no ye carpenter no. Ene ni ye kwa kwesi na rehosem. Na eni giseme wo mu ni say so actors ni actresses na de omo ahoden ni sika ekoboa na busuafo na wo hwe oba fefe mu pa ya de dano oh erade yankopon enim de wo ye yankopon so ka wuntimi nchenji na no ye yenko he video nemba na obi kura beka se na oba kama se e wo form pa odi noma we nyina e kwa akohye form ende wa akwan nyankopon akwan de se enye penso da enti e wo se wo hunu se wo hu ofe wo wo tuo ni tuo wo no fu wo ye kokko tuntum o wo da ho twen o enti wo na wo so hu star bi se abo obra na nyankopon fre wo hu akuntambu papa de amano God's love se wo ye nyame adwuma yi se ye nyankopon nim ne mba ye nyankopon ba bia so ni ho obeyera enti no eyare hosem ama Endorsed, rest in peace. Yen consent fufuru mu we de obi be se na maame fo no kra no ana etoda den ba de ne ha wo mo se maame pa wo abadaye una wo se se wa wo anyem mba 6 months awu wo nti wo do mo no asori anajo ahomachi mpu 3am de se ahomachi e de omu kwa akosi school mu ada omu kosuya de be na omu ne watchman ne kwa akoye adwuma like sometimes parents na na mo nwene mo ma no kaka si mo adwuma ho e wo mu se e wo se okoye adwuma edisika be fi ba o ma de na how come se obetimi no ba enkwa ne so mu susu awo na de omu akosi school mu 3am me enko he video ne mbra na yare wo se mkora ma me I don't know this year. 3. How much is 3? Eno so ne video twagu ye afeso ye de oba America ye Kumasi Asaka one of the Asaka boys Beeztrap ni interview bi okoye na ebusa ne say na Kumasi fo no kwa de ane ntan enhumo wo industry no musa anya mo ntan nya nomination wo TGM na Beeztrap se nya no kre na nka empo music de anka ye Kumasi opo mo produce talent omuni na Africa Kumasi yenko he video nimbra yes Ghana wo ba na wo pe ba bia talent wo pa anka yo sekru anya senka yo sekru somebody may differ from Sasem ebisi tema ebise Accra ebisi Kumasi oh I mean who share from that Lumba mo time Kumasi Sakwadi mo time Ochama kwame mo time na Kumasi yo unse stone mo time yeah tema ba udi Lord Kenya mo nti ye be kan okra pa de Kumasi na currently no enwum ni gina se sie yi Kumasi na oh are oh didn't na Kumasi se ya oh Kumasi sa boys no ti say o se krum skeni ho okay Beeztrap or Asaka or okay born now ti Kumasi Kimpaluta crowd mo Kimpaluta or Fachemi Kimpaluta so yeah Amrado or strong man okay so one omodo so yeah
That's a house squad how. Oh, squad wa. We will be about me say you kind of crap there. Kumasi produce more artists than baby than any region and I say any town. Because Lord Kenya, Ochiame Kwame, even the days of Achiame. Yeah. I get it. Now, when I manage you, Pacho? Was your doy? On a two, yeah. On a request for 10,000, no. And as I said, and I mean, I say, so when see. Yes, so angasa sana be o ma me see so cause so reach out to artists o ko Instagram kra the number be wa bit my friend and I say email into one to emphasize process so na ko fa different na say yes so no puna be see because me wo ba hai oni me ankan skasem yeah intimate sa asem kwa na me won de na mo ya fa ho sa allegation no and say na nye adibia normal yeah ti mo amfa no gidi bia ba mo respond no person respond but the yes I who said in here and yeah I do papa bia sa enya ibia mpu nipa and I say fan say artist be crap say oh man is car for yeah I was I know so yeah but I say me ma frɛ obi ama na busa me say oba de na me yaba na I know so and I know cry any so be come be say bia ko go na so I mean it is up to you to decide say me ma wa ba na me mo amba because e bi na okay won say ha wa bai Sabi se woni bibia tituru ade aba ha wo ba no wo de car na beba wo e fuel e bia make na kra woni gre e wo ho na yesi Ghana wo ba na wo pe ba bia talent wo pa anka yo se krum anya se nka yo se krum somebody may differ from Sasem e bi si tema e bi se Accra e bi si Kumasi I mean, who share from Daddy Lumba with time, Kumasi, Sakwadi with time, or Chama Kwame with time. No Kumasi, who's that? Stone with time. Yeah, Lord Kenya mo. You ever kind of crap party, Kumasi. Now, currently, no, and you need to see Kumasi na. Oh, are they? Oh, didn't you Kumasi? In summer, Beeztrap, one of the Saka boys or the betu Janono. Na Nkranfui. Munim se nkra hona motini Kumasi for them hoyede. Celebrities 90% omi na free America. You don't know. If you don't know, you go know. Afiyen funny video of the day. This is very interesting. Na obi kwa be say Cronford de china e was say modni come up with for. And as a mamode mrane hye munsem na moye de mope. Cronford bia ya chi no if you say min ni se Ghana police e be hu we ya na ni beje ho. Ti say yes o chi Cronford amembo no. Menye na yaka de bia fa ne beto aban kukum na omuni ni bedi. Yenko he video ni bra. Ufru diapa ni piano na wem se Cronford de diabo ne pa no kofro ye na Cronford ya chena ya hangi ni se Jesus Christ ba untimi ni se Yesu so da ni enunu no ye de ntakre nu Cronford ya motuma ye so se da ye bebo ewia se hwan ne de ntakre nu na suma anase na motuma wonsere nye se ni nyan esa ya asere sem ka ho. This is the highlight for today training stories inyaye yen kwaje nkrato omra ye ba bebie mu afi mu ne ye ne ba ko dia bro. TV shining bright, serving laughter day and night. Feel the joy it brings to you. Life gets better with Akohunu. Ghost Lab anotewa. Ene dia no.
Ba ibedi kan akọ ama Endorsed. Mira ho ye pa so ba kama pa form ekuta no pa asase be decide ye wini na etoda are ho. Ananya re ho mo. Form ne kura mpodie. So uniform o form o ni nyina se ko form. Da ni nyina. No ni are wo sem na American. This say I we ya ne say. Me ya. Form now. They be me ya say oba kama afia obi diska. Na ne namfo atwa ne nkwaso. Unsa ne to da are ho. Say enye confirmed nti menka e alert. Oni pan de wawu awie. Joshua na be kan keche Joshua. Me say Joshua. E aso Joshua. Yeah, keche yeah, but family name family to abontin and confirm say yet a food poison and now say be a doctors no so me nim ne wo su bebrebe no sani pakro no so me sha oben no pa yeah if say one man na unya ya obi asa wo su more than abusuafo no kra san kofi kwa na esi etimi han o na me nim se etimi han enkofo mo be su ayi ase me share ni video bi osu ya tena afo na ese na ebia na adwuma no ebia ne de me kan we de ohwe nya na se wo ta hu na ayi ase a wo su na ese na adwuma no there be make we am Endorsed video we I saw it on TikTok. And this guy because I say different funeral way and why you say osu ya tena form nyina otimi se oben no ewi ase no akwes do ma me ewu no so bia be wu na se unso a nipa ba ku bi bewu ama wasu penifo kasa asem no ntino yankopon fa ne kan ye mane na busuafo so ya akọ ne hyede if say are ho 29 years when ya 13 po matime twa life wambo sometimes in prewanyin say no what made you birthday 2 days no wawu but when you say sometimes in prewanyin say ya pa ade aka wait 29 years ago kawanya oba bi ko 5 years kwa na nke normal do say nka wawu eja akwa no wo mum de but you have na se na se ahio when you be anto when you replacement bia we as say ye be hwe ne banenim de akan ama na say when ne ya we de se ama oh are hosem sometimes yeah simply teenage pregnancy but in a way sir we me hu ne say atofu we wani down so de atofu ba say ekoba say woni say obobra to arrange crowd on the birthday range over dan ya wodam ni emu niam na kire say obobra na yes carpentry nko o ye room decoration o self here yeah o ya there ye na adwuma no so onya small girl Africa na ko be discount mo if say o hwe deals anenka e ba wotime twa ne nkwaso sa wonim say so wo ye adwuma na nya benya fame pe money comes with it eni kura be ba too much so afame anu wa ye fame anu no oh wonim say fame no we nya ne sa wo wu ye na nse na nkrofo eni se ba ne ho Ghana no nti fame no onya ne kakra bi onya ne kakra bi ana fame na ase nkrofo eni ba no nti afame no owu ye ne na ase obaji di ba death after fame yes areho yenko the next training video we hana areho sa yesterday mami ya 3 am God's love so wow one yin say akoda 9 months na ko 6 school so we didn't just security I don't know ana me nim de ba ma me trim okoye sa na na no otaye so otaye de na very bad. Yeah, time when you go school 5:30, and no one see a contem. If you so back or prior or so school temepra, you be man numbers near the way you be a version, and no 5:30. Now, I get to a Juma Benoco school, and as I do see a Ben Kwana and Crave Minukusia school ma within the 3 a.m. Me, Sadia way, Yenina, Yabi. Yamma mo cry. I make it, but not time. Mammy be honum now or Juma no papa once you see an am use this title in Crassifo. I Crassifo ne aba. Once our mom to send me any free or monjano. Bebre na muko jomuntamu. Obi wa 4 no be kwa ma bedru oso koyi e free container the board ya bedru. Enti bebre obi wo no mkrampo timi nya ne matu. Ebi mo madware ya na eto wono. Woni za Miss Kona na yebi education free ne bedware enwumre ade tia ne ba ne ndware on twi ne simple dabi ne si de obechi I ntu on twi ne so so entro because e bia nkura
So what me adware to I was so to me choose it to. And I go love was so what me adware to wa I was so to me choose it to. I say any dear I know the idea be so ye say what me say be so ye obi betimi aka se watwi ne se anwumre ah o so na pon ka so bia this there be that say no obeka se nanum mbon oba wo huru nanum so on ka se obi ho ba wa ka sa ho but I see what can say let's be honest what sorry no pa ma ore fi so betwi se na wakọ adwuma da ensi I say wo ko afo ma o ja o se kan o fie no I was so simple and okay whole life one sorry no pa say meba wo ko adwuma why wo dware na ore fi hu so betwi se na wakọ adwuma producer so ayebida JB si wa ayebida na wunye bida me de mechanical cre me nye bida ba de ma ayebida se masora no pe komo de me na ma didi ansa na matwetwe me se eno de ma ayebida me de sadi we ma ayebida wini ana wan kasa ho that day me ana o she no smack me kaya na me kwato trident re ana ori am your point trident nyame locate her every day me see me refi me home I think that was last year near Mekaipa. That was last year. Me wo hostel on. And now on say hostel to work. Me real fear. Me sorry I'm not papa. Me brush me twi say. Me brush she me pillars you me. And then me Pepsodent me pillars. Enti me wonim say me dabro so. And na me roommates for ne so no. Omonim say me mekọ adwuma me sorry ntem. Enti o man yane me daya me born 9. Now was some ko baby about 10 I was some report 10 me sorry ya na me farm sponge me siesie me ho bibia me tika ni mu na me duru no na me kai se me ntwi me se na ma me fo mo ton PK no na me to trident na me re ti me buy na nwumre na me twi me se enti wo sade we die me si obia wa ne life wa ye bida JB si ono ko JB si wa ye bida ba wo kra wa ye bida na me ka che say no credit de me ka no credit ma sorry no pe komodemi a man twitwi me se na me de ko didi ye na se ne de wo wie na me sa be twitwi afa na me be twitwi me se ba wa ye bida say me refi wo refi na wa kwa oh refi de oh JB si also do so for like when I kai say we ntwe ne se na wa no atena ka mawi ba me patch say wo I didn't tell me so I didn't tell me kwa it's because you are lying we point there uboa is onim na odame dem osunsumu ala the uboa masa na ma sorry no pa de ndwembe nkwa se ma ntwi me se na ma pie me say me niama me ma ye no me ni me ho adaji o me bi o ho no ma o me kai pa me debi me da ho na me koye PR job ama obi wo wuntumi me da ho na hostel nsuo chai baby ye kubu nsuo ne ma de ni so anwumre ma anware o na me da tie me ba ne kasa me ka experiences amenya de no o se ho nkwa body count e ko be 20 wa vicinity sa de no na anwumre no me anware o me ba ya na me beto ho dai me anware na de chinyan me de TikTok sa me ko wuntumi so akoye obi PR job afei mani ba me ho sese wo se me ko dware me ko isa yedum light nsuo flow hostel ho baby a me ko so nsuo ma wo honom na chese time ne so ko e hwanam display gugu me ho sha atade ko ye interview de bae me bae na ya so light na mbe dware we ade bi we ye situationship no subanti edware asam na meka sometimes ade bi we ye situationship like e normal obia ye bida obia ye bida nka so obi nye bida ba me de na make refi hu when choose no akodware like no edware no cause love you can't do this in the state man you can't do this in the state man me nye bida enti na kasa ma ye bida yeah obia ye bida me ade a me soro no pa me nhyɛ da nwene ho ye aduane ene me pa me ndidi na me de apie ba wo goslove o soro no pa twitwi wose ebi wo kwa hu twitwi na o pa aduane akira kwan ansa na wa ba adwuma ba me ye type bia me soro na me ndidi kura na e wo se me nko ye adwuma na me ye na ansa na ma back to we ma ba dwen aduane ho me ntwi mesi na madidi ma ye bida eno de me so ma ye bida ebi wo hono ma wo rate me fi no wan choose eno se time will be ti wa wo sorry na time a be ti wa se wo didi awia na se wan choose dey wo de me ba wo sorry anopa wo ntwitwi wo se ne wadidi me ma ye bida time will be ti wa sorry anopa
na sa wo pentem kikikiki a wutimi dress up spray wo ho ehwe wo na wo refi se wo betwi wo se no wakofa ka me tofia kwa benye bi da me maye bi da tofia kwa benye bi da me se me maye bi da ato trident are thirdly ebi wo ho no mo krampa edware utimi ye last sana ebi wo krampa nyesa wo ye last you ebi wo ho no mo bitimi frew se be ye bibi mame utimi sa ade no so peska no na odi kikiki asha atade unjare yo sorry adopa kronjare na odi akọ so it's normal it is happening it's mame no dia na wo ye na ye normal yenya a straight call from the states nana opambo okay okay nana jema opambo yeah, one of our favorite Osi etesi. Ono abuchi okwa Monday to Friday no unware. No unware. Ne perfume na ehura mane. Otubigu na rutu no sebe bia for na show as na say no. We dey papa don kasa dey. Mimi nkokoto perfume nkwa 18 million na dey me also dey some ade me. Good she man say. Like boss la mama who say senti mkofo bi pia bonte omunware. Enti na serve omu na maduma na omutrum keka omo no na ye adware na omunware na bia that's obi dware pa so the still ne anos ene nipa ko enyi woni serve ni trum enti na trum keka no ba adware na 90% we anware dia like ho be keka oni adware me tade we dia me obi a me pa adware ba sa ne ma nyina mabobo su bi esida me life a obi adware ne once a day no me dware twice o baby wo ho ma udware ni ena ka ho pa adware dia ka be a blue sheet de bia o me tie ade no ye hypocrite sa me ka say me tie me ka say me nye bi de o se me boa abre nyo nim na te me de o se me boa me pa dware ba de bia say bia bi won ma wapon adwuma ba wabre na wunware me te say o ye no once a day me dware twice ba wunim me bi wo ho no ma bra me drufie krompa me nro me you dware twice or ba be say dware 2 times a day me be mam dware 4 times a day 4 times a day I don't hear education me dware no pa massage and no pa say bottom ma ko dware ebo 5 na ma ko dware ebo 9 na ma sa ko dware 4 times a day I don't hear educator enti me sponge any type pan temper say dware no do so me kasa na wo si jai kasa mani abre o ye be ka de me boa wo dware once a day sana me say me why ya Nessa ada amba mu kwa na blue shoe for half an na bia for tenese oko me say I won't be hypocrite me say de ni nyina me maye bi da me bi wo krampa wutime bre wo ba krampa won ro watade o na de wo ho atade ne sa de na da wutime da no won sori ahoma timpo njunso wutime da from na de achi oyo momu di kura ba shempa sa Sunday ni so me hu bi ato oye bi na say won sori no anajo kwa nkojo sori na ka wo kojo se I don't remember the last time that I saw Kraba. Like me who be a joke to be honest. Kraba ye say most rooms na nkasa ye washrooms e wo demo so. Ye fira ye Kraba nti de be me hu bi. Me to be honest me who Kraba ye see them. Say colors emu colors baba gold na mu ye bi ba. There. Kraba gold hu bi da. Kraba is ayo gold. Gold color. Say colors na do so. Sir. Oh yeah. But once said Kraba there. Sina JB exhibit ton bi wo. Patasio. Yeah, but would you buy JB the bedi? One of who Kraba gold. Also kofano Ogadugu name nim seko. Yanko Beeztrap on sense sem so. It's mama ya someone ya kan. Say asem ye kan akowie Kraba. Say to be honest, ma no. What do you get back to your state? Yeah, me no. Me when you saw your idea like about one because we share your video at this time or they uncrani uko school no. It could be some no. Na juma no ahomachina na ebeboa. And now me friend said we have many women now. Omo ye single parent o. Ebi krompo ni kunu. So wo kunu susu a. So wo kunu susu e dia ni kunu na tu kwan. Ananse ye wo mema ni bebre honom so a onya daji medware nkura ne nsamfo mu nko school enti beta na oba ne ye bibia make say se mama wo kunu na ne kunu wa Ghana ha ne kunu ada ne kunu ada na ananse se ne kunu ebi wo so ne kunu atu kwan what ya say enti me etaisi we o de be wo chema wo honom no
say no one was so ye ontimi gya nkra ne sa enti we nkra no wo chema ne bepa ba bia momada esisi mimi de me taisi ma wi samre wo bekum okudwom akwako yi niema atare ye hye ne nye dwumatare da bi na so muduro no mo hye dwumatare no ma omoton ade wo dwom ni nyina no sa atade kakra ba be bia me ko de omo di kan hye adwuma na nkasa atare de ko ebi mo yesa by majority no ba ofrifie ba wa dress nice na dwom ni ba we do brand ne ho na nka onya no with the brand enya ye nya adaje ebo 5:30 a nya adaje obi ba dwom na wo ba no tonto su ton momo ni eto na no ebi mu kra ma me primine na ebi mu se eye sa micro blade yi bi o se dey for God that say or the per customers me hu lady ana me kan nti en ka se bi a say you wo ka se ma me na fa ne ho we say so si ehu nanim na chi na we say so obi tonto za hye ne nails tin to mo hye nails say has ekunu nom se mo te sa dia munja na mo mo yere nom na mami fo Ibrahim breni na kodwom so fa ne ba ko ha kodware no o ti krum kra no odwene ne ba ho se ne ma pe school hwan kwa na ekohwe ne ba na mana aduane adi na obenyi na be mo mami so ye beyifo o girlfriend o yere abo a wo se mami ye beyifo a o na wo se nyankopon etwa wa chimpere pa o hwe bra ye bre nya experience bi da ni ko jaye school mu ko na nya aban se we nya aban school international school the MSF roughly security in be tight kaka color ni ye international school yellow and answer down here me nyini say aban school bi ne baba kosi aban school mu 3 am ma we chesa ma men na nkra ne so aya ade o won se nkra na ye quiet o you have no choice Montessori and say they have no choice and people obesu say mo amia cheche mu se kwadwo ama say won na yo ni yenya no we say at 3 am na nipa na video omo no kasa 3 am no that means nkra no timi nya no omo be 2 and 1:30 o omo health ho be ba asemo na se we wo hwe anye da bi ade obeye de bi be so ye ma da bi eni ho no obeye tuemu da se yo ebia de bia me fa ne se na se me no obi atena nipa no okotogo kwa so nipa ne Tuesday bi okotogo kwa so a ne schedule odi ye differently so odi share no kwa na aka so odi hwe ne made aka be ka se ma me ne nipa boni ni ne ba ebu akwa ne tia no fa no so obetena kotogo kwa so aba enti ya ne de entimi nye se tuemu da se da bia but ucha that time the situationship a wo woman that's how I was say and I'm crying so I had it me and you may fancy we are 3 something or say 2 something I video me ye nyane akra 1 inti nkra no mani asene pa wo hwa ayade echi nante kra kire aha na ni krompokum and wo hwa so a ayade a hwa ma me ne time omo ye because nkra no mani asene wo ho what ya say wo hwe ayi a no mani asene wo ho nti no enye su bia na the one at the back look very tired the dear be enye sa tired na nikum enti won sa ni odi animu no ne bag bo na chi no wasa agege ketwa ne ne ma akurakura enti ketwa no odi akiri hwi nkura no ono nti nyina na nikum no ode ko ena nyame so na bon ho by way saka kromfuo bi takewa utimi so moti around o moti around the crompa na around ye ni awifu o honom moti around the crompa na chese me fa ni se on sisi on se wo fie opposite to school crampo na wo bie me kan se wo fie door pe na kromfo attack wa we area asem enya area asem enya comment ba ku bi wa ha wo Facebook o se the lady na so no kan wa asem no o se de o si kasa ne de na se wo experience ba we are born too but to be honest me life me ni ebi matena oh not like staying with my parents me ni obi a onyam abusua ni onyam hye atena before so I know and na make us a Togo kwazo so I know how a si deal and na wo sat obi nchen krampa ye betimi nya ne wontem wutimi nya ne 3 o'clock so God's love ye benya solution to issues be say ye benya solution say bia utuma amenefo ankade na nkonye sa me to me no me hu ne say we ye mother so ma
ebe save na one kase wa save because this time enye save. Enye save kra. Enti sesika wo ho a me de sesika wo ho nkwa na obetime de o ma to boarding se board o mo ye boarding e bia. What you say? Onfa ni ntum ana se wo be paid. Me de dey no mon time pe ni ko am pene so. Tie. Mami na kasa ko be two options. Mami ka say me show you two options. Either say wo be man kra no aye borders because uni hu adaje say no put nkra na at risk. Yeah. Wo mother no so put yourself at risk. What you say? Enti say untime mfa nkra ne nkoto boarding school. Ana nkra no so wo hye so omonya nkro mani asene say ma sori ahomache akwa adwuma ye betimi ada sori 5 adware akọ school. Wo hye omani nyansene sa. Enti ma me na ade obeye no no. Ana wo hye so a father no ebia father ni ho anase yane father wo honum krampa the father can't help her. Mu hia maid anafa nkra ne koto boarding house. Yes, maid for anya trust worthy on. But me I've been when him say be see na ma me na metena ne nchen no. O ho no otimi frem say ajo aka ma neat. Mitimi bedidi. Okotogwa otimi frem ma me be hye ne mama ne till date. Sisi me free ne nchen ya che be 4 years ni. What you say me free ne nchen ya che be 4 years ni but still enti ye wo maid for papa wo. Obi wo no ma wo srompo siane obefa maid na bagini kunu. What you say by you made for papa wo honom. That time na mete ma me nchen na ne kunu so wo hobio. Ne kunu ni very known wo Kumasi ya say. Okay. Kumasi ya say. Oye known wo Kumasi ya say but na me no mo na ete. Ma me ni kotogo kwan so oba Thursday ano papa e no oba. Into the whole of Wednesday no okoto togo na enwumre into the whole of Wednesday ni nyina no me a wo beboa ama ne ma akọ school. Oba bua ma ne ma akọ school. Na tware omu ye bibia enu aduane. Eish. Na wa hye nkra na mo akọ school na me wi a me makọ akọtena ne shop ano. Ne shop no okoto go me na me hye ano. Enti na no jide. Yes, and so timi say busuafo nyina sometimes na say wo busuafo no be pay me na me so nyesa na me ye ni maid se maid o. Na me nye ni maid say na me go school na me tene nchen so my fees my parents pay it for me but me tene nchen na go school. Okay. So you see like boa me say me tene nchen there was me so me boa no kwan bi so in a way na I was so na on one family say me ye maid. Enti me so metimi aka say bia how we bi obesi afa maid bi obesi treating mine was different. What you say? But in all no cry me or you nice to me. Obi a me tene nchen ya me parents no ono ano ye okay. So to me ye twa ne tenten ni tietie nyina fankra no koto boarding anase pe maid da oye okay se wunyi ni se ababa wa bi na okwa kofa ne se oba ne toso na ne niama efe na ne nantu na ne sre ene yi a ye wona ni wo honom betimi ye ma be pani ne ni afi God's love the futu de obi pa odite I betimi tu Ghana fo nyina fo amana ye fe betimi aka kire mahama kra afi yenko de yemfa dollar enter bro yenko Beeztrap as ye interview bi okoye ne last weekend e bisa ne na Kumasi fo kra mo no mun tanya nomination ana TGM ni kwa mun tanya ndi mu akotre na ade no se mo boa so hwe Ghana ha talent ni be biase Kumasi na nkranfo no kwa mu hwe ni ye se ye na mammo ni age ana yesu nya siesi mu kru mamamo na obi betimi aheti Kumasi onye eska o se mekoten akra enu ne nchen so ye nkrani o oye Kumasi ni ba dwan na ye na edwe na ye no oni Beeztrap ya adwe nse me okike me dem ne ya adwe fi se o hwe obrafo regiraston eja ko tetifoni na ye Kumasi fo 90% of more industry nim e Kumasi fo but we don't know ye huni so mutiti is legon ne trasa ko ne enti omni na ye nkan fo no o do pa ko ye we ube Kumasi for 60%, Takra the Cape for 20%, then can for no so for 30, and answer 20 Kumasi for the door super and a talent no so free Kumasi. I no go lie you. And it is true. So to need Beeztrap ya. Oh, and it is true. And now didn't see so yeah more kwa cry and say on. Kumasi is not entertainment place. Really? To be honest. Yenji eni wa hama ni Kumasi on. O se krumo asem na okay. Let me tell you, hey, winim
Accra Monday to Sunday club yes you there be a club yes ba oba Kumasi a time a club yes Friday Saturday and a Sunday aha Kumasi a say na dia wo de ya check radio stations ni nyine wo Kumasi a adia Kumasi ye pe sports and ya we ya ye enti na Kumasi a say sports agent training any antenna mu show yakofo obi asema ba je training more than entertainment Ghana has say say me azuzo so what you say Accra the entertainment ne yeso so aha say Kumasi obo obi epeska ba Accra ne nipa no peska ne kakra okoje ne ni kakra ba Kumasi ntesa enti beta no ba bi e ho be ye gidigidi ama no so ne ama befa e no ase de bia so bibi e koso e boom ema artista e Accra enti sa fe no sha ase no onyeska kakra bi no hwe 1-2 de bi agi se utwa kwan onya flight iska na wo so otena VIP bus mutwa kwan ko bus no dwen ho a wo de to akrobetu what you say or the behind dan atena wa Accra enu mu be ye best amano really no to be honest enu be ye best amano because ye she omo a me fa ne se ope good links ope den ni nyina ya okay and crying oku entertainment yes so entertainment so when you say Accra in media field on Accra the standard of entertainment yes Kumasi dey bi ahwe da bi ye bio but say me oba Kumasi ase ya ade a ye pe etie ye sports any social issues no okwa Accra entertainment if you say in kind for no Monday kura no mutime chile mani Tuesdays we kona club ayema what you say ba Kumasi for ne dey weekends nkwa and Accra no environment no kura so ye thank you me hu ne say eposo ameda Kumasi kan wa ha ye pa epona amba ha no ti omu nche da mu yesa so omu ka bicha ne so ye ka lake omu ka bicha se ne so ye tie ka lake so ye wo lake ti mu ne say ya ka echi ba ye ko se krum to the world ye nkechu like obia status enti uni Beeztrap ya adwen de work kan talent ye musician omu wonyina most of them omu Kumasi omu ye Kumasi base ana makobo bra no ewa ka ochame kwame registration no brafo enti omu nyina no so obetina afidi kese ye so kra no wa Accra oka o ma ohu se ni nchi ye Kumasi ba si di abrabo ni si iko no say o ma CCA Goslab say ne me fama me ne wo say abrabo si di esi iko e wo say me kwotena Accra nti me kwotena Accra ma locomotive movie cry na wo so brofo ne ye den locomotive what you say aha e wo say me komani nti e say o ye ma me ma a prof na na beti me dia ko ba me nyama o dia mate so JB we going straight to the funny video of the day na Ghana ha no de bia me kasa ha ye comedy channel bia nyankopon ani nkan na ode ato Ghana na yese wo sere wo soro hono te se nyoma sere nkwa na ye nsem kwa se kronfo ya chi ne Gosta fe se nunu wa mutum na osra e bitwa wachi aba na stone anim na na okwa kofa ade na phone okowia phone so nim sa ade asente na okwa akowia phone anajuo we wura ins we twetwa container na wura inside a okowia ade no so and na wo hwe so camera obo ho no nti una ni hu no phone so na kwane kwa hu se sa red eyi na won se ana phones esisi so na ese wa yi phones ni na o kronfo ye ni eden wa yi phones ni na wa nja kotre bakura wo ho no wa yi phones na free na yi nti wo hwe wo no phone so o wo hwe camera bo because wo hwe eyi na ade asa ena time so ade asense no omo moton phone so matoto omo shop say we no mbewia kogina pizza tamame onjiwe mame onjiwe we de omni no makowia obi dwetire nkwa omo bu no na we kwa omo hyeda mbo no say ba kwa na wonunu na motuom amotuom na enunum say wo sere nwie wo se kra na wachi bedi family na obi aye bu ze enunu wa wo sere she obe ma kra ba jojo na sere na be sere bibi say obe ma kra time jojo ene sere asem na say wo hwa minim say ye niji o say ya were husemo I don't know obi wo hono ma o won say ye woni pa bi wo hono ma me hu ne sa won kron no won e woni mojam me uni madia me frɛ ne kron no
Adeɛ say bi na me fa no kon no. Ba me way back SHS tertiary nyina on. Say me fa no so no obi wo room. The same room. Na se nipa no wa de da ho na ofa me hu ne say ye kon no. So we misa wo. We misa okra no. Me to me hu ne say ye kon no. Really? Me ma o me reason. Me hu ne say ye kon no me. Wo fa ma ade a on hostel. Wo fa ma ade no wa mo mama ne. Na me ba na obo mama ne am. Me fa ne normal. Ana wa mo mama ne kra mpo na ofa. Me fa ne normal. But se woni room hobby. Woni room hobby. Woni keys. Na wo be rada mu ha wo ye kronfo. Ne no kwa de na beka. Wo ye kronfo. Secondly, se me no nyina wo da mu honom. Na se ye sika. Na sika no baby a me de share me nim se me de asie baby a me mpese obi a behu. Na wo hu na ofa ne ebo search a wo ye kronfo. But ade bi to say, the enti ma me ade bi to say, wo no obi wo room untos unku Pepsodent tissues ana like watare what you say nan oba na nipa na fa ana bibisa me hu ne say ye kro no we hia ne nti na wafa ba me fan say me goslab me free me ni baby me di musika sha me ni musika we die me de show say room ho obi ehu ni obi ehu no me pese me hu ne say wo fa enha me ntia what you say na mo baby me dis kan be se no hu na wo fa ye kronfo I know there. What you say? And na woni room hobby no wetimi anya ki ewura honom say wo be fa de aye kronfo. Na be you one of say. What you say? Enti sa enkrov and na me hu ne say wo ye kronfo. And na afei so we have some people who genuinely they are lazy. Wotimi hu say e bi krampa na busuafo mpo ye de na to adwumam and your money bibi so onye but wantene ne ho anche se kron no na ye den eye ne de. And no, yeah, sometimes when I sit down and I think about this, I feel say as any panel. I don't know, say me who is I say or like no because DBT and I make an once my analysis CCA how I mean missing who crown no specific into one oil crown for winiki when you work out. The akase bi krampa waja wade wonya weka wonya hwe na ne wo school no o ma no mu wia pen no mo ya kronfo ana me hu ne so ya kronfo se wadan fo pen da ho na wa musa no wa wia na o pai na wonim se wo na wa wia na wakwa no wakofo bi pen me na obefa me pen me hwehwe pai se me pen we wo so no wafa pen no waka wa no atum ana wo de twero wonim se nya wo de a wonto pen obi de ne wakwa akofa no nya kro no that time your standard no your standard na say yesusu na wakofa na ye kro no ba we ehia ni nti na wafa really? Me to me hu ni say ehia no like ye time me fan say yesusu na wafa ndi obeka se nipa na ye kronfo but ehia ni nti na wafa se nko wo bi anko mfa because pen wo bi ehia obi ehia se me de pen aba me so obi ehia na me ka se obi ehia na o ta wi pen pa me ho ani ma asema o ko ta wi pen na wa be fa me pen me how am me nim so wa na be fa na me gina class na me pa say me pen na yera o wa wo fa pen so nim say wa fa pen na ba school no pay ana wa ko wi obi de no wa ka wa no atum aya wo sia anyinya say na usi na hwe manim wonim say wa so papa de no de ya mi di boni she wo ya jebi e de she wo say wa no wa yi nti me no wo be ka say me ma ye de ode ne ewudisem wo yeli pa boni ni wo de ne yi bonsam firi wa na wo ti bonsam sanifa so pe na odi sa boni no se wa wonim se wo nua se ma de tu nua so yi eyewu ase betime kuno we wagadugu anke yakumi o wagadugu nke yakumi nke me nka wish kwa na mewu rawe nipa me yes ajebi wo nku anyohwe na me de ka se me se ntwato so bi wo ha no ma se wa ya de na wayi wani ne de hye obi wani me se na eni nipa ko na wo na aye o no me yetwe nipa ko ne mene na bi de se we de anya mene asem na se betime yes e bi enye hanko na si budi ba kodi obi da bi me fa ba kodi do kono da ko hye obi na to that extent see enku obi na mimi eni ensa mene woni jebi asem na mayi mani am ye de asem agusu what's love enti kronfo ye chi ni na we expect san ka enye ne dai o san komo ye na yaka de se do mo ye na o san komo ni ko ene me ba pankro if say more practice enye adwuma
more practice see obechi kronfo na on fa ne nkoma police for na wa fa emrasha wonsem se obebu nakuno o de tai be hye ne kon sa de ne de mu na enye yeah since I was it which year soldier ni no mo bull no ma owuye no dentra ohun sa example ne krampo ma ne be ye nu ne se sa de ne mo bia ne be ne ya ampo no metical ma me ba me free ase nua e ba koye me rounds ansa na me be adwuma mi pankron no oma bukronfo bia mu wawu ana oda pankron no school honom yesi oda ho ba bi kura omo fra aposifo ma mefa aposifo se wawu di omo ma na onim de ntia na omo ye me omo bua sometimes omo deserve you hete omo deserve you because obi dwetre what they can do kura ya omo nim so omo de kwato omo de koma aposifo na omo nyo omo hwe yesa be yi ne be beli ni wa ba na nam hasa be wiade so hwe video now utimi se ni nipa ba ko ne ba operation no if so nsa akwane ya chi no ba other ones ne the phones ne dwane ana onu mum ya chi no nti hwe de hoye ne de ana ne still na ne buofu o cheche mumu se na ebi ni ha na phones gua na ma package charges gua na memory card su gu top say na me wo say na se akwana ya bona se nuam se yi ne de ono no enyo no kwa ne bai ji so ono no kwochere aha na se mo fa phones ne de au revoir bie ne nsem no ese yesu movie bi na ye bona se nua no mo de pia won mfe no won se ko mo pia panke ne be ye fe pan ye pan won ase e bona mo tu mo de won mfe na na unim de enti omo hu conform ana so mo chi conform bo no weapons na ye hye mo no se ne se ya chi na bu na kun na obese se fa afuma na oni na twe obekun ai mena na ko hospital for check up one very Monday morning then tanam wo fi on so ko be 5:36 o'clock no dru konfanache so so dru ntem and wo ko ojane card wo fi no frem se kwadwofa me card ne bre me pia begina bontin ana me kofa abantima ekuban honom no free motown kronfo bi e bono no na me hu se e bo kronfo da na wo kronfo we enye ni beyie bantima ko wia moto bantima moto enya de obetimi de adwane moto sa moto no tunipa kwa lo kitai no inti no finding difficult so betimi atu ade na adwane ani eso no na nim de nti ombo no scissors shano na scissors na shano no ne tinti bedu ne kotoje boss love enne ma e she soje ni na bufo sa kwa we o se me pu pa ku o fi se nanka bedu obi boni soje ni ye no sinka scissors na she wa hanum se sanka odi kodi ewu meboa ka di kodi ewu nti ane nti na wo se eja o so ni mahogany omo fa dua ne nanim se no mutimi de pon na ndompani mu abuse ken no oba achew soja ni o soja ni o so nyama na nkokwa na police for kra ba kra no God's love so no mo da so ebo akwa no na mo kofa police aba makofa oba na aba oba ne kura ni mu yede ne ko central kwa na odi asomoni bi wo left na odi fam ko na no ho ne e bonifa right ne e bofra na ni ade na akwa no kwan mo boni mo je prim no we kwa ne be fada de bia ne de be boni kwa echi ne trim ni ade like also munjai when you comment my read comments we say if we Chris Jordan or say good evening, you guys are doing great job. Yeah, that's a pa. Please keep on watching us Mondays, Wednesdays, Friday and Saturday. Anytime bia ube eja e show ne so a ubetimi ube eja page a ube hu ye ye be ma exclusive entertainment stories afa so Alfred Omar Edu as to say oh asempe and Nana Jemai Opambo, one of our biggest fan on this show, as so say or share every Bronx, New York City. And Nana Jemai Opambo, all these are normal here in the States. That means tama name ye chuchi and seni adi adeno. No so tired pa. There be or say normal. Oyebi. So oyebi e normal. Is normal. Nana Ajemai oyebi. Eh normal. And Grace Bakaki said all is normal. Like yeah, normal. So you are being hypocrite too. I'm not hypocrite. And Grace is so see and nice. And Ben Oni Banners. Okay, Pacho. I hope see and many of the lady is talking. She has okay.
the lady is talking, she has experience pa, and you know no kind experience ni die me will be pa ofem ebre ne ya ebre tete mofra AKOHUNU eni je nko afi ye ntwa ye homra ne be di agoro ye wa agro bia aya every Saturday bia ye di ye picking nuts intim pese ye twa ye hoba ansa na be di sa agro shining bright, serving laughter day and night. Feel the joy it brings to you. Life gets better with AKOHUNU TV shining bright, serving laughter day and night. Feel the joy it brings to you. Life gets better with AKOHUNU TV shining bright. So TETE MMOFRA AKOHUNU and Ugusu awoshe. See that ako kaka bongto mami papi aha. TETE MMOFRA AKOHUNU ye de ne ye hunu ne ye kan ne ye tse no ye ka ama ne ye say ye segment ya ye dru no eye pick and nut enti wo pick ba ku sei na wo bie mu a ne ewo mu no na wa acte anya me nkwa na me ba be acte goslava fu mete ase ana MC o ma sterling so wo studios ase ene we nya first if ladies first to there be ene ya cancel no the constitution is changed e wo studio ase enti ene boys first hallelujah e me de no e hu be de nsemeka o man first okay. Yes, sister. You know, I me go Benny 2 cities. No, I'm me, cause also 2 cities. Pilato, drunkard, right? Drunkard, okay. Very easy. Yeah, so I drew me 10. So I'm putting this here so that whenever be a bedroom, be so no. It's a meme, Diana, me, say, if you break my heart, I go date your father. Me da see oh, na nenga me. DJ. Hey, chuchu kwa wewe. We are action now. Any bear some seconds before you say the answer. Really? Oh, okay. So like we need to talk. So today we're gonna learn something about adolescents. Kase, a teacher. That's fast. Hey, and then I said, when I try, I said, you move. Hey. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, Pinta. They say count down in album. Count down. There's some Pinti. How you say? Debut like. How you say? Oh yeah, ladies and gentlemen, over the cancer. There's a meme. They say you count went to me and ya. Was it Tuesday? What did debut? You Tuesday. Me also say. So and then cray me bo mo say. Why mo? Em cry no church. Ade your son footballer. One I'll try the your son was in Grana Troy. Was so wa uni ni obey dada.
Hey, like I'm putting it in again. Hey. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. That was the idea. Ladies and gentlemen. Yeah, wood. Carpenter. Ladies and gentlemen. Carpenter, ladies, okay. Nasa carpenter, my say, and I may body and wash on our church. It's your handwriting. Oh, Miss Nyamia. What do you acting, mommy? Ah. Okay. Menhumpo. Adie we dio. Okay. Kokora. Baba. Mechaon. That's okay 3 times. And say na me come. Say me can first one one. Chance. The obwa. One chance and then chance. Baba mecha. One kasa anya. Udi kai ka ba ko. Me say kokora na baba say mecha. Kokora say wati. Me say baba man. Waka kokora. Me ka kokora ma. Na me ka baba. Answer man ka say me hefa me cheat. Hefa. You are cheating. But how can I say kokora? Wati. Ubwa. Me yes so be you. Say me ka baba. Inti baba na me kan na nya no. Shut up. Unse we in pabonini. I don't know ya mami hun. Yeah, ko. We also Yeah, ko. Chewa, chewe. Ayehu. Chewa. Chewa there's a baby for. A witch. Fisherman. Like how? Fisherman. Because once a fisherman, omo drana, no otonyum. Now otonyum ti me nyuma me to. Na fisherman komo di chewa na. Ochedra. Unse onye. Okay. JB unse o cheat. Mo ya we say o cheat. Fisherman say omo ti kuda yi mu akanu mo omo che fish. The big fisherman. Omo to chewe. Unse onye. O dey trust. Me ntonyum omo ye. Okay. So mu yi fish na no mo chenet na no mo tonyum. Enti me nyum ni chewe ayehu. Can you teach me the song that I need to sing? Hey, Asembeni. Producer, is it wrong? Producer saying it wrong. Oya adie yi, opam adie. Seamstress Taylor, omumu ba ku bia. Mecha. Nipanye. Mecha na den. Unse wo ye wo dia. No wa sheda da coffee for baby say de wo yes na ka chiwe because say wutu. As wo yes say kwase de ye tu ba yie no. Unse wonye. O de interest na to as na la bia na wo de. O se me yes say. As de wo betu ye you be ye free mu no. Sa de ye che fish. Ukuro mu sa na ye che fish. Ana mo fish de o ma no so pa na fish a wo che so ye say o de be yie ni aka. E de be ye say. O de enkoy. Adio ma. They be out cheat. And then like be. Hey, everybody is. Biology 1. Biology 2. Biology 3. Biology 4. Biology 5. Biology 3. Biology 4. Now we are we the Biology 8. Biology 10. Hey. Biology 15. Biology 20.
Mini. Winning. Na biology one biology. JB. A witch. I don't know, you know. A wizard. What there is hardly when they will say Kauti. There you, Mrs. NS. Now one the biology one, but if I'm the biology one, biology two. Wait for Bonnie Power in for Bonnie. Tell a video be not say Momuko school then yet I biology one, biology two. Sadio was saying Kaum. Yo, wait a minute, yes, I did. You must be as a son of before. The time in your court. What's he miss so be as a son of they are before a boxer. And those women who have been before biology one. Oh, there's some pushing science war. Some pushing. Hey, depending on the union, but your time, yeah, man, now the only man there, won't buy more. I will say a son, we back one. I will see a son. Wait, there was some whom or bona which. And there's a which is one. I was saying, pick and act. See, you more than this, and now be acting. Some acting. No one by 4 years by the we are mean whom or your pack caffeine. Yes, yes. Police or soldier? Soldier. Correct. And Carvet and one to man. Can you see? You see me. Doctor. Now, as I deal with, and one you say now, wolf if you when you say, wolf if you when you say it. Now, and then there be a me a smart thing. Yes, smart to me, and easy mouth. Buy your fucking sorry to say. You do it here, you want me do it. Hey, ready is woman. Yes, yeah, they own. You know, when you nip on, oh, we are here. Do you fear some? A common name. Do you fear some? What you say, Sadi? What person mechanic to say? What you say? Me and Casano, oh, Shamia. Obi weka say na girl no ye jay me ye jay ofie. What you say? Slide it. Let's get to the act. Do you fear some? Saka sam ye nu we amaka we say I say, "Hey, what bon wo?" Do you fear some is one kind? Ata Mills. Do you fear some? Oh boy. When I born, when I born promise, but no, I born in hand. A bomb promise. Obi a wa share TETE MMOFRA TV bia hu say. Obi na say who cheat you comment. Why am akwadwo kasa serious na baby book. Me say obi kwa na tell say who cheat. You are cheating. Say na Atamios ekasa. Atamios ekasa sama me say that Atamios ekasa. Do you fear some? Mami tie. One can say just admit say one can say. Make us say. Eni kwa say sana o kano. Make can say. Also can say Atamios. Me nua no fantefo. Now I didn't me a fancy me for I was say what to say on no say na be gina ka what no who cheating you are cheating a common name I have for who you up comment yes who cheating one you say hello ladies and gentlemen, you know I love you people so much. How can I cheat you my sweet viewers micromon frantefo my sweet viewers e baazi na owo mu say ma be si so na ma be di Ghana sika o hu hia Sana Atamios kasa on make what cheating the power cheating 90%. Me my viewers, you know I can ene ma be de kire John Dram ni Mahama yenim say ye adwuma ye mmosha ye hyem no me Atamios asum de ewra me de bebre mo oboa hetie Atamios nkasa wo krampanya sampo no okasa won ka aha na emre ebe maye na ediasi afi yenko odifo samo na ehwe no for the last time package so wo maye if it's a Monday me say me the madam for be ko ho
Enuti odifo Samuel odifo a ewieye mremu onyankopon ato na free soro ton abasase isu se omma meyi nkonua enfree yetiri so enka ne tete anase enka ne niema na woso no odifo Samuel se bra na wanyima wo obi niema waso no waso ama ne kasire mpo obiemu a enye emu ntutu odoso enu nti no niema ben na eso a se ye hunhuma de anase hunam so ade bia wankasa wodi wuti to sumni yeso a unhu se wonna enkoyie no frɛ odifo Samuel ɔwɔ ahemboboa no frɛ odifo Samuel ɔwɔ ahemboboa no na ɔmmoa wunyi amane bia emfiri wo so say ye promise and fail se eye edwadie ho nsensem wo pese edwadie na ekokama on wonya mfaso bebredi sisi adaye ajapade ma wo ma na wo ho to wa abrabom odifo Samuel afei so wenya agudie bi wa asase bi hu yesi ye na de agudie na gise otwa moja gu so we yenye moja sam ko odifo Samuel ho beboa wo ade bia wo hu ne se eha wa ma wo wonya complete no bo odifo Samuel asoye Monday to Friday, Saturday, Sunday. Ubenya numbers no e wo screen so. Wa down ma fa afei so ye counseling. Enti wo da na nwe dwagu so. O da na kankabi dwagu so. O da na sonsunu dwagu so. O da na woni jene e na eto nsa didi. Onti ase. Kodi for Samuel obeboa wa ma wakwankyera emu ede. Afei so TETE MMOFRA online TV say ye puna bie kakraka ebie kese pa te se osoro ahemamu wa bra wachiu nase kakra bi wo dormat ne so esese ye kituwa bi woni ye betimi adidwa ye de adoma beto ade so ama aboni donkomi ama wanya mfaso a ede enye donkomi a 1 cd mfaso ye 1 cd bi mfaso a ede enu ti fa numbers na wo screen so no fana frey o frey a ye ne udi nkomo ketuwa bi ehyehyeye kakra bi ye bebo donkomi ama anase number ya me baba buboi wadama fama me na frey test ye beje ofeso ye be reply wo ne aye ne wo pe ama number ne 020 717 0130 020 717 0130 medase bebre ahana ekwan be mai na ewie ehyehyeye ene ni gisema de bre mu nyina Godslab ho hide na say TETE MMOFRA entertainment dey say obi ani ho afekwa na ebe hyemu kena without top celebrities or more Kumasi na Accra na Ghana ni na ibia kwa say me try me do me ko South Africa ni na ye na wo siri ekutia ma piano aba if say ye trend part TETE MMOFRA TV TETE MMOFRA AKOHUNU so dey eni gie nko a ye hunu no ana ye ka ne ye so no ye kama ne ye ye ne yanka ko ahwa na ba beka sister bra ahana ye de mo besi me da se bebre AKOHUNU TV shining bright, serving laughter day and night. Feel the joy it brings to you. Life gets better with AKOHUNU TV shining bright, serving laughter day and night. Feel the joy it brings to you. Life gets better with AKOHUNU TV shining bright, serving laughter.